konačno otvaramo neke čestove, ljudi. Dakle, prvi chest opening na mom kanalu. Spremio sam nam tu neke silver chestove, ali dakle, to je sve uvertira za giant chest, ljudi. Imam tu neki classic challenge chest gdje očekujem bar epic kartu, ali dakle, što se tiče želja, naravno želio bih neku legendarnu kartu, bar ako je moguće. Naravno iz giant chesta skoro pa i nemoguće izvući karte, ali bar da mi se posreći iz free chestova da izvučem legendarnu kartu. A što se tiče epic karti, pa želio bih da dobijem guards, da mogu na drugi level, i želio bih da dobijem Inferno Tower pošto skupim za 6. level što se tiče rare karti i Hog Rider. Pa hajde da krenemo sa silver chestovima. Ništa, 50 golda, fireball i 7 marčeva, ok, nije loše. Opet 40 golda, 4 bombera i 4 zepa. Treći silver chest, 50 golda, Goblin Hut, rare karta i 8 testa. Sada idemo na free chestovi, dakle tu su mnogo vrijedni chestovi, dakle ponekad, jer tu se zna dobiti legendarna karta, pa hajde da vidimo. Ok, 70 golda, giant i 8 milijuna. Dobro, nije nešto loše, dobro. Ok, 60 golda, giant opet i opet minioni, ali ne horda. Ok, prvo ću otvoriti ovaj classic challenge chest, jer mislim da on nije toliko sad vrijedan u 4 pobjede kao crown chest, pa hajde da vidimo. Kao što piše 390 golda. Ok, može Inferno i 11 minion horde. Hoće me minion horde, hoće ljudi. Dakle, crown chest, bar 500 golda da izvučemo neke karte, bit će dobro. Ok, chest 50 golda, odlično, dakle moći će neke karte da upgradujem. 3 gema, odlično. 9 miniona, 20 canona, 23 zepa i 6 wizarda. Ok, nije nešto dobro. Ajde sada da pređemo na giant chest. 1500 golda, što je odlično, ljudi. Do sad najviše golda, što sam prikupio 4500 golda, ljudi, to je moguće. Ok, backup, pa onako, ne sjećam se baš. 23 wizarda i sad idu common karte, 208 bomberača. Ok, ljudi, eto to je to bilo. Dakle, na pola puta sam do levela 9. Da vidim, možda ih mogao neke karte da upgradujem. Ok, zep ćemo. Ok. Evo što bih još mogao da upgradujem. Ok, nebitno, ljudi. Dakle, obavezno bacite like, dakle, snimat ćemo još ovakvih openinga, naravno imam i drugi account, naravno ako dobijem nešto na drugom accountu, naravno otvarat ću. Ok, da ne dobijem mnogo, dakle, hvala vam što ste odgledali ovaj klip, nadam se da se svidjelo, ako jeste, ljudi, podržite me, mislim stvarno kvalitetno snimam, dobro editujem, dajte mi bar šansu, ljudi, molim vas. Ok, to je to, ljudi, mi se vidimo ubrzo u novom klipu, ćao!